米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Mararir ku tabang ami kaput I didaanan，上主时时与我们同在。Saligaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayab do suar nu kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I Isaya 40 cecai atsepang sakamutab atusir suarsa aka katalau ira kaku a mikaput I tamuanan ukawas namu kaku umaan hoku katalawan namu sau o papa taneteken aku kamu a mipaslama uratiputan aku kamu a paorib saan， 不要怕，我与你同在，我是你的上帝，你还怕什么呢？我要使你坚强，要帮助你，我要保护你，要拯救你。以赛亚书41章10节。Saligakaau talazua ira ay aza o karurayan atau kapatlesan atlemak I urib ita nikaurira o pitiaran ita ku kawas Mararir jingda ami paslama I titaanan to sakatanagtag no falutsua ita amatumas no rihatray I masa maamaanay at lemak。虽然我们的生活总有困境与患难，但上主是我们的依靠，他时时帮助我们，使我们无论处在什么境况中，心里仍然踏实稳妥。米德伦kita，我们同心祷告。Tapangau o icer no urib aku kiso palasawatan iso ko talaw no falutsua aku parihatayan iso ko urib aku ukatasangsaan no urib aku I o mipatalah kalay to nikatalamaan no siniasa atau nikakaslufa no mikumi no miso。 上主啊，你是我的力量，你除去我的恐惧，你赐给我平安。我的软弱是要显明你那奇妙丰盛的恩典。Pakai ni I tatamaan nay angangan no tapang Ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。